Мгм. Вітаю всех. Мы тут будем, я Эша, або калі што, або Беляш, бла-бла-бла. Все ведаюць. Мы тут будзем глядзець зараз прэзентацыю Sony PlayStationаўскую. Я тут думала, што будзе яшчэ Шаграэль, но ён не будзе, так што будзем толькі мы. Ох ты. Будзем толькі я і Міхась. Так што вось так вось. Ужо тады все сабрались. Мгм. Так. Так, тут всё працуе. Мгм. Так, ну што, мой стрым пайшоў. Будзем чакаць, што мы будзем чакаць ад гэтага. Ну, 100% будзе сароз ад распрацоўшчыкаў гэтага рэтурнала. Вось. Вельмі чакаю. Таксама вельмі чакаю новую гульню ад Bluepoint. Гэта рэмейк Demon's Souls або рэмейк Shadow of the Colossus яны рабілі. І яшчэ, што я яшчэ чакаю новую гульню ад, напрыклад, ад Sony Santa Monica, God of War новы, напрыклад, або там спін-офф пра Атрэя. Вось. Будзе весела паглядзець, што там. Мяне нават зараз перакрыківае, кажись, гэтая трансляцыя. Ну, нічога. У усялякам выпадке паглядзім, што зараз будзе. І, калі ласка, толькі ненадоўга, толькі не на гадзіну. Міхась, ты тут, калі што, я цябе не чую? Так, я просто чакаў, пакуль ты ўсё скажаш. Вось. Я ўсё сказала. Вось. І... Так, каточка не будзе, здаецца. Не будзе. І гэта я Я памылілась. стварыў, карацей, гэты самы абагулены чат, там табе скінуць спасылку, ці Так, давай. ты па паведамленню зойдзеш. Не, давай у Дыскордзе спасылку, калі можаш. Я ў тэлегі кінуў, карацей. Добра. Та не гэта, боже, на. Прабач. Ёсць. Так, я тады пачынаю абагулены чат, і мы ўсе зараз друг друга бачым. Вітаю. Так, вітаю, вітанкі, Фейк Мандрейк. Ну што, будзем хаўніцца на рэлізе, ці што? На рэлізы? Будзем хаўніцца на рэлізы, сёння будзе, не знаю, будзе рэлізны трэйлер Baby Steps, ці не будзе? Дарэчы, сёння, здаецца, выйшаў Baby Steps. Вось, і я паглядзеў, што можна яго цэлую гадзіну бескаштоўна пастрыміць. Таму ў нядзелю, вось, завітвайце ўсе да мяне на Baby Steps. Паглядзім, што гэта за гульня. Там якось трэш угар, так, будзе?
Ну так, ну там гадзіну ўсяго. М, Не шмат часу далі. мгм. Ну што, глядзім? Так. Ну, тут Так. 18+ контент будзе. Так што, калі вам Все менш... захоплено на PS5. Мгм. Зарос. Магчыма. Адразу з яго пачалі. Ну, яны ж Цудоўна. абяцалі. Так. 3 хвіліны будзе геймплей. Мінімум 3 хвіліны, або і 5. Щось такое я чула. Every time the sun dies, Кожен раз, time коли помирає stretches and сонце, tears. час розтягується і рветься. Ой, блін, я забула поглядеть. Там є прям з субтитрами, і, мабуть, там можна було б автоматичний переклад наладити. Ну, ладно. Субтитри? Угу. Scan for Saltari signals. Ну, не на гэтым, не по гэтай Approximating. посылке, а там іншая ёсць. Там асобны стрим зрозумів. з субтитрами для... Confirmed. You better Розумію. stay out of my way. Hey everyone, how's it going? I'm Gregory Ну, Loudon, гэта creative референдум. director at House Ну, Mark. такой. Today we are Ну, я thrilled маю на to увазі, show off this first look of ось gameplay він for біжить. Saros running on PS5. Saros builds on Returnal's award-winning action and tells the emotional and haunting story of Arjun Devraz's Я, до речі, не drive гуляв у for Returnal, answers тому on не the можу нічого shape-shifting сказати. planet of Carcosa. Я гуляла, вельми сподобалось. Ну, бачно все. А того, як камера розположена, як рухається персонаж, інтерфейс. Конечно, на Here we Кайтков show off one of our подобное. exciting combat features, the Saltari Ну, Shield. гэта By рогалік. holding R1, you can defend yourself Ось, and ну, absorb у контролі А, навіть... это Гагали. Так, гэта рогалік. І у контролю навіть менш вось гэтага усяго bullet hell, тут вельмі много... Я ж Ну, ось. вельмі чутно, мені тихо чутно. Зараз я погромче зроблю. Добре. Ось тут бачиш ось усіх цей bullet By hell absorbing момент, projectiles, момент. you Я, can до now речі, back сам guard тихо using чую. power weapon. Ну, By пробачте. holding the adaptive trigger on L2, Як Тут це там you will be able to destroy наваджувати? enemies У using Discord'і Eclipse-driven можна. weaponry. А, во, Спасибо. громкость користувача. А скажи что-нибудь? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, стоїть, мусить бути добре зараз. Saltari holocache detected. Mark it on the map. Ну тут цікаво, Here is a що Saltari hololog, тут where більш you can такі, learn more about е, lost Carcosa. сказати, екшенові локації, тому що у Returnal там була уже померлая планета, ну, тобто все заброшене, а тут ось бачно, що там на бекграунді щось відбувається. Ось там. Що? Угу. Добре. This is Second Chance, where you can be revived on first death to get straight back into the action. Second Ну, Chance is ревайв на part of our першій permanent progression смерті. systems, which means you will always come back stronger. Ну, і вони зробили її більш казуальною, ніж Returnal. Ну, більш казуальним рогаліком, більш заховується для смерті. І більш прогрес прокачки. Ось. Всі, кому подобаються рогаліки, гулять обов'язково. Так, і у Returnal, насамрэч, у першую катку, то бок пачатак, вось гэта ўсё, я We гуляла hope you не love у that first рогалік, look at яно gameplay. гулялась як, We're ну, looking forward to звычайную вось revealing таку more on our прыгодніцкую гульню mysterious and moving сінглплеерную. story and our Ну, то amazing бок ensemble я там cast of сапраўды NPCs in the coming баялась months. кожнага ворага, Next вось year гэта ўсё. is when you'll Потым, be able to конечно, play ты, Saros калі on вось рогалік PS5 and пачынаецца, enhance ну, the такой, PS5 ты Pro. уже такой, ай, Thanks for ладно, уже watching. там не We can't wait боишься, to а share more спочатку from там, all of ну, the team і working з-за on таго, што Saros. графіка такая прям добрая, вось гэта все, я там сапраўды хадзіла як, ну, як у хорор гуляла, не ведаю.
Цудовно, цудовно. Ён сказаў, калі выйдзе? Я просто не не чуў. Мне здаецца, Ну, не было. Ну, мабыць, ён мог сказаць штосьці, типа, у наступным годзе, там, калісьці, там, не, 20 сакавіка. Можна ў вішліст дадаць. Вау. До GTA 5 паспелі. Да, GTA 5. Мгм. Ну, GTA 5 будзе... Я Ой, забыл. 6. У чэрвені? Ці ў траўні? Я будзе. У маі, карацей. Чэрвені. А, у траўні? You actually want to deploy her? О, You штось cannot be нове? serious. Заум. Cascade is one of my most Ой, accurate гэта не нове, гэта новая гульня. She's been Мы яе shelved бачылі for на 5 years. Gamescom. The parties marked her as a Гэта з failure. пагарнікаў Disco Elysium? Так. Her old squad is still Яны out I there. гэта thought they'd all been ripped to shreds. як Probably. яны пасварыліся з мінулай сваёй кампаніяй, ну, з руководством Lead фінансавым. them to the depths Зайшлі, of the water. адчынілі новую. And what if she butchers Або it like ні. last time? We'll do what we always do. Throw more assets at the problem. We have plenty more. А, не, гэта наадварот, гэта старая, кажы, студыя, якая без іх засталась, і гэта іх новая гульня, якая таксама падобная на And her новую methods are so якую unhinged. Гэта не то. But they get Вообще не results, подумала. no? Побончик. Дик. Long-range missiles get results. Так, Show a у нас little будуть faith. дві подобні гульні, в We're at подобному the end of жанрі. history. Everything that could go wrong. Одна, яку ви анонсували на Gamescom, і там була менш геймплея. Вось гэта новая Zero Parade for Dead Space. Окей. Flight Simulator на PlayStation. Серйозно, майкрософтовські ось гэта? Угу. Ён? Відавочно. А там так само было, трэба ось поліваць вось гэта ўсё. Я не ведаю, я не гуляла, но, по-моему, там были розныя гэтыя миссии. Мне здаецца, там просто ты можаш летаць паміж гарадамі і ўсё. А по-моему, там Ну, есть а потом яшчэ такие. Каб там такія выпрабаванні былі, я не бачыў такого. Ну, поглядзім. Не, калі ёсць, то цудоўна. Мне здаецца, не занадта дэталізавана для флайт-сімулятара. Ну, Такого там не было. Мгм. Ну, и так, и военные... Зебры как бегали. так само не было. Не, Без базове. Flight Pool. Не, Microsoft Flight Simulator. Что? Так, Что там было? що було? Угу. Крок. Цікаво. Я не відав, що вони так моцно просунули графіку. Мабуть, на релізі не було, а потім додали ось Ну, всё гэта. магчыма. І нават на VR будзе падтрымка. Hostiles Мгм. inbound. PlayStation VR 2. 100 meters and closing. Так, вороги А, якісь. ось на прошки захоплені. I got 3 west Call of side. Duty? Frame shoot. Звичайно, вже не тягне. 3, 2, Ну, кат-сцену потягни 1. при записанні. Там, мабуть, не Call of Duty, а це батла. саме Battlefield. Сюжетку в батле повернули? Ви що? Alliances that held since the end of World War II? Gone. Що гэта адбувається? Чув, що там у ком'юніті диспетчери, пілоти, радіочастоти, все гэта. They will have secured the most strategic rock in the history of Повірю, warfare. що гэта все Wanna є. help our friends take back this rock? You're playing a dangerous game. No doubt Мені about it. здається, це настільки нішова гульня, що Insurmountable odds. The whole world's gonna тільки look для different ком'юніті і now. Just тримається. takes a little shake of perspective. Ну, нішевая, но ведаєш, кожен чоловік там скільки годин залишає, і DLC все купляє. Stand by for reattack call. Батла. Сюжетом, як у старі добрі.
pay to pay for this. But we don't know how high it goes. You trying to start a war with the Помню, было CIA? такое. That is not the fucking question! This is it. I know what I gotta do. Було на шматлі Hey підстав. everyone, I'm Sean Benson. And I'm Sid Schumann. Sean and I are back to share news and release dates for games coming to PS5. But first, thanks to EA and Battlefield Studios for that new look at the single-player campaign for Battlefield 6. It launches October 10th on PS5. Now, 10-го let's костричника. celebrate one of my favorite games of all time, which is marking its 25th anniversary this year. Так, годовина 25 год, його улюбленої гульні. Deus Ex Deus Ex. Returns. This PS5 remaster is a collaboration between Eidos Montreal and Remaster. Spire, Что the такое? studio Deus behind Ex. remastered Remaster classics like is Tomb Raider Deus. and Soul Reaver. Its way back to the people. And you can't do a damn thing about it. You play as JC Denton, Don't tell me you're going to wear your an augmented operative working to uncover the truth. Vision is augmented. This new version adds enhanced visuals, overhauled controls, and support for key PS5 features like haptic feedback. Deus Ex influenced a generation of RPGs with its emphasis on choice and consequence. No two playthroughs unfold the same. Deus Ex Remastered arrives on PS5 early next year. О, мені подається, тут є ще буде It's almost трейлер Halloween, Резидента. and you know what they say? Everyone's Де ще entitled буде to трейлер, а на one good воштою. scare. Каб анонсувати демку на PlayStation. А, демку. Death До comes речі, to до речі, тут Haddonfield пані in думка. Halloween the Game, a tribute to the John Carpenter classic. Halloween the Game, він ще не Team помер? at Ilphonic invites Ні, players ми to ж an бачили asymmetrical анонс, horror ні? sandbox where you can play as a civilian На Games survivor Halloween же or вже є. Michael Myers А, є himself. Friday 13, а In це each game, Halloween. it's up to Так. you as survivors to save these Survivors. hapless townfolk. Это та же or to самая hunt гульня, them только по down другой as Michael франшизе. Myers. He possesses unique abilities like shape jump, allowing him to move around the map unseen and pop out where you'd least expect him. Ведь так Playing само as a асимметричный civilian, геймплей тут. it's это, up to да? you to lead townsfolk to safety, find a phone, and call the police for help. Civilians can also scavenge for gear and weapons to help them survive when they inevitably cross paths with the unstoppable Michael Myers. Become the boogeyman or protect his victims when Halloween the Вот Game Самое на ДБД, ну смешное, так, так. Что у ДБД, по-моему, уже есть Майкл Майерс, не? Там Two big остается announcements уже from все, 11th все Hour есть. Games. First, На their кого hit грошей action копил. RPG Last Epoch is Так, in development 11th. for PS5. Last This Last celebrated dungeon Epoch. crawler is Это мы так known само for its бачили. extensive skill По customization, крайней мере, назву я deep and пам'ятаю. rewarding loot system, and massive time-traveling world. You'll battle through the past, taking down gods and toppling cursed empires to save the world from its ruined future. Ах, это Диаблоид. As for that second announcement, анонс DLC. Что это будет? Last Epoch's first major Expansion, expansion, Orobis, will arrive at the same time as the upcoming PS5 release. Выйдет одночасово с версией на PS5. The Seven Deadly Sins Origin Ой, is an мы их open-world столько RPG бачили. based on the beloved Japanese series, offering a vast single-player campaign and multiplayer areas where cooperation and exploration go hand in hand. Follow in the footsteps of Tristan, the Prince of Britannia, and play an original story you can experience only in the game. Capture creatures, go fishing, cook your own meals, mine resources, and craft new items as you explore Britannia on your own. Or step beyond the open world to tackle dungeons with a team of up to 4 other players. In a Я думал, multiverse that как это transcends той time and Майк, что в space, Остине Пауэрсе original забыл. heroes join forces with beloved characters from the series А я, до to речі, не embark on пам'ятаю, a як його grand звуть. adventure. По Остині Пауэрсе. Venture out alone or with friends Там when the что, Seven Мистер Deadly Зло? Sins Origin arrives on January 28th. Two iconic Sonic characters finally Racing. meet in Sonic Racing Crossworlds, launching on PS5 tomorrow.
Mega Man and his World. trusty vehicle, the Rush Roadster, join the lineup as part of the Mega Zelda. Man DLC pack that arrives early next year. But they're not alone. Proto Man also speeds into the pack. Мегамен на Also наступному ході. included is a stunning reimagining of Dr. Wily's castle from the Mega Man series. Так я думала, типу, что ты про Баус, ворога. что гучно Take змаєв. players back to some of Mega Man's most memorable adventures. Типа ти про це? The Mega Man DLC pack comes to PS5 next year as part of the Season Pass and Digital Deluxe Edition. The early unlock period is already underway, so Digital Deluxe Edition owners can get into Sonic Racing Cross Worlds right now. Up next, 2 announcements from Koei Tecmo Games, including a release date for Neo 3. It is I who will be Shogun. Kurimatsu, why? You'll never understand what it means! I am Himiko. On my Они honor, Бачили анонси I shall анімушного. push Hideko. My timeless friend, I trust you. Nothing will stop Ну me ні, гэта не from то, гэта becoming щось Shogun. інше. Це інше. Анімуша там по-іншому немного стиль, не такой функційний. Нінджа Гайден. Машима так, новый Ninja Gaiden. Ну, не Ninja Gaiden, Neo. One must Neo. prove their might. Ніо? Гри? Чи яка там вже їх час? Ну, по-моєму, новий Neo. Або нове ГТ. Shogun that badly. Maybe you don't want it enough. What makes a shogun anyway? Takachio! Strength and superiority are what make a shogun, and I have both. Точно. Я ж є демку стрімив. Я забув, як він називається. Neo 3. Ніо, так. 3, так. Напевно. Мгм. Да. Так само по Той ще стилю демку перед стрімив, GTA. короче. Мгм. Діюсь Наруто Ран. О, а ось гэта анімуш. А не, гэта Warriors, короче. Гэта Destiny Warriors, або щось таке. Виглядає, ну не на 10. Кавань, о, бляха. Це на PlayStation першому було. Мгм. І на другому. І на третьому. Це графіка більш на другій подобна. Мені подається тут з різних 2 Complete Edition Remaster. Dynasty Warriors. Destiny Warrior 3 ремастер. Dynasty. Тільки, а не Destiny. Так само. Соковик. За день до этого самого. Угу. Сторов, чи як він там. Бандай нямка. Our focus, our true Я трошки objective відстаю від тебе. is to save this world, our current Ой, world. это этой новый Code Vein. Need I remind you that tampering with history Я його вже насували на Gamescom, або на E3, самі геймфісти. It's time I faced my past. Let's go. Today, you'll pay your dues! Ой, все хотят поспеть до GTA просто.
back in June, we debuted Final Fantasy Tactics, the Ivalice Chronicles, right here on State of Play. Today, Fantasy we're Tactics. joined by the game's director, followed by news from other special guests who are joining us А just as так Tokyo здесь Game Show kicks мощить off уже in Japan. выстин. Где наши насовали нас на осени, которые были. ファイナルファンタジータクティクス、イバリーズクロニクルズのディレクター、前広です。プレイステーションで発売したオリジナルのファイナルファンタジータクティクスから30年近く経った今でも、多くの方がこのタイトルをお気に入りの一本として挙げてくださっており、オリジナルスタッフの一人として大変嬉しく思っています。今回イバリーズクロニクルズという新しい形で再び皆様にお届けできることに我々もワクワクしています。Я еще не бачу. フルボイスや難易度調整などファンの方はもちろん、これまで遊んだことがないプレイヤーの方にも快適に遊んでいただけるように様々な工夫を行いました。Давай тогда натисну подчекать. どなたでも楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひ遊んでみてください。それでは発売をお楽しみに。Это вам не XCOM. Тут думать треба. О, уже хутко, 30-го. Просто тиждень. Ну, коли б не Silksong, то, мабуть, можна було б. Ой, а у меня и Silksong, и ни нахуй не 2. У меня прям... アンクルさん、 У меня все до Нового года уже забито. タイトル名はレッド・イット・ダイ・インフェルノです。 Що це за чеги? Это новый Let It Die. Ну, точніше, яны іншую назву І ви зробили, PvE? ну, гэта протяг Let It Die, 近 короче. 接アクションとローグライトを軸に PVPVE の仕組みを取り入れたいわばエクス Немного トラクシ роги, ョンアクションゲー немного ムとなっています。 это プレイヤーは地 PvP. 獄門と呼ばれる巨大な穴を探索するレイダーとなり、たくさんの恐ろしい怪物や他のプレイヤーのレイダーたちが入り乱れているフィールドを探索し、踏破を目指します。今度は地獄なんですね。はい。探索で手に入れたアイテムを持ち帰るため無事生還したいところですが、死亡すると全てロストしてしまいます。 И помираешь, и 所持品だ все けではなく страчиваешь весь свой キャ лут. ラクターのボディすらロストします。И навіть тело 相変わらず理不尽だ персонажа. ね。はい。レイダーたちは探索とボディの入れ替えを何度も何度も繰り返し、一番強い自分を作り上げてどこまで潜れるかを競うのが醍醐 Ну 味 и となってい глубее ます。 треба зайти. 皆さんに Ух, это 新たな лопата. 面白さを感じてもらえると嬉しいです。Вам треба буде PS Plus попоє гуляти. Let it die Inferno. Шуєша. Геймс. 3 снежня. Ось що є ще? Я наперед еще, так? Deskbox. Dreamfall? Longest Journey? Ні? Не ведаю. Ремейк? Ні? Ні. Щось нове. Bound to the unfinished draft. Прив'язаний до незаконченого черновика, і він там кудись йде. Ну, стильово виглядає. Правда, немного тяжко в этом орієнтуватися, но... Это нечто як Comic Zone, чи щось такое. Так. Ну, або Plucky Squire. Ага. А потом опиниться, що коли знову ніякі рогалік. Да ні. Chrono Script. Хоча і The Souls-like. End. 26. Безконций конец. デスクワークスディレクターの藤井智です。集英社ゲームズプロデューサーの山本です。完全新作クロノスクリプトエンドレスエンド、世界初公開映像いかがでしたでしょうか。 The Game 2D Action 洋館を訪 Adventure. れた編集者が終わらない物語が描かれた原稿用紙にとらわれてしまい、そこか Майон ら脱出をする
という探索型 2D アクションアドベンチャーゲームとなります。手書きのペン画というアートスタイルをベースに奥の深いダークファンタジーとして皆さんにお届けできる予定です。終わらない物語がテーマですが、開発はしっかりと終わらせます。クロノスクリプト2026年発売予定です。さらなる続報をお楽しみに。Citizens of Pywell. Громадяне Пайвелла. Today, a new chapter in this land's Сьогодні history shall be нова written глава історії цієї країни буде by написана our own hand. нашими руками. We fight П'єстань those who Перлін. wield power to prey on the weak. Ну, Beasts who виглядає... think themselves men. That is what it means to be a Creamy. The time has come to Це do не what we Black believe to be Desert, ні? right. Cliff, seek out your Greymane comrades. Uncover the truth that lies within. Отчиненый сусвет. And let your hearts speak without fear. In the end, all will come together as one. We fight for the future of all. Sound the horn of our final battle. Fight! Fight for Pywell! Your fight is not for revenge, nor glory, nor pride. This is your Remember who you are, and let it guide your path. For at the end of it, you will find the answers you seek. 19 века. Так, Crimson Desert, гэта же ад распрацоўшчыкаў Black Desert, толькі Колонка. сюжэтная. Новая эра. Мы не Desktop зрабілі Gaming Audio. добрыя... Мы не зрабілі добрыя навушнікі вам, гэтыя, бездротавыя. Вось мы зробім вам колонку. Поставьте яе побач з вухам, і будзе вам наушнік адзін. І А другую що, так гэта само PlayStation набудзьце. Platinum дрэнныя навушнікі? Ну, слэшер гаворыць так, дрэнныя. Я просто... Просто проблема у тым, што у Sony есть цэлы іншы бренд іх навушнікаў асобны, вось гэты, ну, нават, мабыць, у Sony там XM5, XM6, вось гэты, якія там прэміяльныя, якія там у 2 раза больш каштуюць, чым вось гэты вось PlayStation-овскія. А, ноутбуку. І так, і яны не далучаюцца і на PlayStation, хаця яны там авіапрэміум, вось гэта ўсё, і так сама Sony, но у них няма гэтага USB донгла, вось, прыёмнік. І ўсё, і PlayStation такая, фіг вам. Не маглі зрабіць хаця бы эксклюзіўны для сваіх навушнікаў такое падлучэнне, не. Pulse Elevate. Hi everyone, I'm Brett Elston. And I'm Kristen Zatani. That was your first look at the Pulse Elevate wireless speakers, which bring the PlayStation audio and chat experience to your desktop with planar magnetic drivers and PlayStation ну это уже зусім гікаў. Visit PlayStation Blog. Так, і ён усё роўна з гэтым, з донглом, з USB. Up first is the October monthly games lineup. The creepy and captivating Alan Wake 2 arrives just in time for О, у spooky кастрычніку season, Alan with Wake Goat будзе ў Simulator PS 3 and Plus. Cocoon rounding out the list. І These all arrive for Cocoon PlayStation Plus Essential офігенний, members on October офігенний. 7. Ну это самое, пакту. Last of Us 2. Яшчэ адзін ремайстер, ремайстер. September 26th. As part of Naughty Dog О, and у PlayStation's гэтую annual пятніцу celebration of this дзень Last of beloved Us. series, we're thrilled Гэта to дзень, confirm the калі- addition of The Last of Us Part 2 to the Coming to PlayStation Game Plus game Catalog. catalog. Скаштоўны то бок будзе. Вось 26 верасня, гэта калі у прэміум мы свеце его Last of передаем. Us This includes The Last of Us Part 2 remastered, здарылася the definitive гэтая way to пандэмія. experience Ellie and Ну, Abby's story, канец, не канец alongside свету, additions like the roguelike survival зомбі-апокаліпсис. mode No Return.
І ремастер, так? Ні, зараз буде уся колекція Last of Us. Ну, у PS Plus. Ну, якщо не буде, і не буде колекції. Ну, я думаю, продовжу його у наступному Also році. arriving this year, another all-time classic from the PS2, Tomb Raider. Ой, яка графіка, поглядіть, я ви скардитеся тут. And up next, a special message from the creator behind one of PlayStation's most iconic franchises. Самые иконичные франшизы PlayStation. Forza Horizon. Не, гэта Gran Turismo. Gran Turismo. 皆さんこんにちは。 Ну, グ ось, ランツーリスモシリーズプロデューサー какая 山内和則です。 Не, большая. Horizon больше такой гульнявый, там больше фана. Я не у той не гулял. У Gran Turismo больше покуд, больше физики машин, вот этого всего. 累計売上本数が1億本を超えたそうです。1億本です。この1億本を超えるってすごいことだなって、作ってる僕らも思うんですけれども、この1億本を超えたことを記念して、この年末にですね、僕らはグラントリスモ7の X3 アップデートを行う予定です。Не кормиться, вот главное, да, фил кристается выключно с ребром. 2つのレーストラック、フォーミュラ1でも使われているトラックであるとか、あるいは8台の新しい車であるとか、新しいサーキットエクスペリエンス、あるいはデータローガンのフィーチャーであるとか、それ以外のさまざまなゲームフィーチャーの大きなアップデートを予定しています。皆さんのおかげで、30年かけてグランツーリスモは1億本を達成しました。本当にありがとうございます。Хаминчик. Я спрашиваю, что таки замученный, так и он сколько уже, 30 годов. Одни Некий новый, как это контроллер называется? DualSense. Нет, God of War. DualSense. God of War Edition. Это звычайный DualSense. У них же там есть некий X, что это не Edge. Не, это не Edge. Edge, так. Не, это звычайный. Ну, God of War, давайте анонс от Моники. Давайте God of War нам сюда. Я змагаюсь больше, чем я могу вспомнить. Ну, тебе на полсекунды. Это Вольверейн. Так, Росомаха. Логан. Ну, ладно, говорили, что тут будет яна. Ну, по шуткам. Не, вот Росомаха фаненький. Я бы погулял. Ну, поглядим за. Ой, ну гэта класічны касцюм. Жовт. Ой, и наконец ён низкий. Ну, як по канону, по комиксам. Метр 60. Ну, мне подается максимум 70. Так, натяжечку. 65. Якого актора? У нас у гуднях свої актори, нам не треба. Хью Джекман. Мистик. Ну тут будуть ікси, люди ікс, все, мне подається. Ну так. Потому что гэта його... Ольберай. Гэта смысле. Ой, і гэта нават 26-го. Чекайте еще год, короче. Так. Ну, файно. Ну, пасля GTA якраз. Так, що GTA? Да, усе вже Тихо. The question that comes up a А, не, lot блин, to us at это Insomniac протяг Games is, Росомахи. are you going to Там make просто a такие Wolverine game гитарка that is загуляла, as играла, я violent, такая as Last of visceral Us. as the character in the comics? Кривляка. А, вот поэтому казали, что 18+.
А, ну так, расчлененка. Working with Wolverine is interesting because part of the route to who he is that he's an unreliable Тут ще narrator. модельки не той кап. Ми ще не бачили катсцени. Тут такий один екшен, бойки весь випився. He's this ball of rage and fury, but then he could turn on a dime and he could be very, very kind and tender in the next moment. When we're casting for someone like Logan, what we're looking for in character traits are someone who can convey a lot with very little being spoken. When you have that first moment that we show in gameplay, there's so much emotion that you can feel behind his eyes. He looks relentless, he looks gritty, he looks angry, but also he looks maybe a little sad. That level of acting and being able to just deliver that performance with believability across both spectrums. Нет его есть. Ourselves, we all agree. We don't need to see anybody else. Лим Макентайр. Я не ведаю, хто гэта. Мне падаецца, ён серыяльны актор якийсь. Я толькі друг Макентайра ведаю, але ён try and find the essence of who Wolverine is, especially as it applies to our story. People hurt him, people take from him, people betray him. He still fights for people who can't fight for themselves. It's one of the greatest honors of my life, one of the biggest responsibilities I've ever had, and one of the coolest things I've ever got to do. The entire game is built around staying true to the Wolverine experience. And then how do we want to put our Insomniac stamp on that? How do we want to put our own spin and creativity, but still give something new and fresh the fans are going to be excited about? It's the full package. It is a level of detail that we've never been able to do before. You can see it in the trailer. You can see pores. You can see blood in between the little lines of his teeth. I love the attention to detail. It's exciting that we're going to be able to bring that kind of fidelity to players. Wolverine is a character who goes to many places through the comics. You'll see the Canadian wilderness. Да, не, они же Insomniac, по-моему, робят на своем якомусь. It's always nice teasing the depth and the amount of characters that we'll be seeing in the game. Omega Red makes an appearance, Mystique is there, and there are some hints to other characters that fans of Wolverine will recognize for sure. Another visual element of Marvel's Wolverine is the blood. The blood tech that was put into this game is pretty phenomenal. There's a part in the trailer where Logan jumps down and then he does the claws up through the face. That one I thought maybe was going to be taking it too far, but I am so glad that we have it. It looks fantastic. Wolverine's combat, making that special, making that feel like him, making it feel different to anything else you've played, that's a tough job. What's so cool for me is there was this one section of the game I got to try. It was just visceral and immediate and so incredibly satisfying, and I was like, this is gonna be amazing. We're pretty excited about the artwork that we're using on the cover. It's dynamic, it's rough-edged. You notice it doesn't look like our past games. Постер, який буде на коробці, ось так виглядає, і вельми у стилі Павука. Ну, їх постери. Ні, я маю на увазі іменно хульні, тобто Insomniac, Чоловік-павук. Постер так само, просто червоний фон, однокольоровий, і ось персонаж. Тут те ж саме, просто жовтий фон, однокольоровий, так. Ну, тобто, яни справді будуть виглядати, якби там яни сет. І насамрэч, я думаю, що яни будуть у одному сусвіті, тобто яни пов'яжуть Павука і от Росомаху. Ну, не зараз, гэта будзе як пасхалка, магчыма, у гэтай у Росомахі. Но, мабыць, у наступным Павуке ён з'явіцца, або... То есть такое або DLC будзе. Так, быццам бы ўсё. Всё. Ну, добренько. Чё было файненько. Так, дякую, што не зацягвалі. Чаму быў анонс DualSense Катафоровскага без ремайстра, як мінімум, першых частін? Ну, хз. Так яно ж уже ёсць ремайстер. А, ты ну третья. Не, на PS5 маю на увазі. Такой ремайстер. Добрый. А чым ён будзе адрознівацца? Ну, ёсць ремайстер 4К. На PS5, а трэцяга. Што там яшчэ? Так я не пра трэцяга, я пра першыя два. Ён же у стылі, там же God of War 2 было написано. Я зразумеў.
Ни за что больше не зачепилась. За Росомаху не зачепіліся вочы. Сарос. Гэта моя Сарос, гульня, вось. супер чакаю. І Вось. яшчэ гэта самае. Zero Paradise Deus Ex, паглядзім. напрыклад. Вось. Тактика на худы канец. Так. Ну яшчэ, калі вы не бачылі, давайте я покажу трейлер Оді ад Кадзімы на днях літаральна выйшаў. Трейлер Оді ад Кадзімы. Так, новая хорор-гульня ад Кадзімы. Не ведаеш? Ты не глядзеў? Не. О, я скіну. На 3 уключ разам паглядзім. Таму што я ўжо Давай, 30 кідай. разоў пераглядзела. Калі што, 5, гэта вось той Silent Hill, які начала рабіць Кадзіма, і вось дэмка якога была 5 у 15-м, у 14-м годзе. Вось. Гэта проста адна з самых моцных хорор гульні, у якія я гуляла, для мяне асабіста. І пасля гэтага, ну, как бы, мне не занадта страшна гуляць у іншай хорор-гульні. Ну, яна прям мяне супер-супер уразіла. Я готова, калі што. Ага, і тут я прям... Вітаю, пан Прапан, 17+. Ну, гэта ў трэйлера 17+, а ў самой гульні, мне падаецца, там ніфіга не 17+. Вось, і ад гэтага трэйлера у меня супер моцныя вайбы 5, і тут прям адсылкі на 5. Тут прям адны і тыя ж гукі. Вось літаральна адны і тыя ж гукі. І тут ты зараз пабачыш тэкст закрэслены, і там сапраўды яно складваецца як у 5. Ну, як бы там падстаўляецца назва, што гэта... Ну, карацей, ладно. 3, 2, 1. Ну, пачакай, там Фейк Мандрейк пытае, страшна будзе ці што? Так, будзе вельмі страшна, так што, калі што... Будзе вельмі страшна, так што на свой асабісты рызык. Так. Ну, насамрэч тут візуальна яны хаваюць многа, так што можаце не хваліцца глядзець, но слухаць, калі вы в навушніках, то я папярэдзіла. Добра, давай. 3... Крыцці спаць сёння не буду. Так, 3, 2, 1. Пасля 10 гадоў з легендарнай хорор-гульні 5 праклён чаго-то там зноў гэта падставіла просто на пачатак. Ну, праклён вось гэтай ледзі, напэўна, не? Маецца на ўвазе. Якая там з'яўлялася? Light the fires to celebrate there. Штосьці, там таксама было закрэслена. Будынак был заброшан, был воссоздан з 3D-скана з старога заброшанага чого-то там, а потом яны былі у пасткі гэтага злога рытуала. Або злачыннага рытуала. Там просто фанаты ўжо палавіну слов выгадалі з гэтых закрэсленых. Так што... Там бачна немного, знаеш, низ тэксту. Ну, выглядае як вось, ну, менавіта быццам бы будавалі гэту комнату, потым яе здымалі на камеру і ацыфроўвалі. На Unreal Engine будзе, не на Дэсіме соневскай, і так, і там яны ў супрацоўнічестве з вось Unreal'ам і именно з вось гэтымі тэхналогіямі сканавання і людзей, і пакояў. Нешта мусіць азначаць для фанатаў. Вось паглядзі зараз на гэта. Падлога як у школе. Ну, як проста звычайна ў старых будынках. Немаўлятка крычыць. О, червь. Смачненькие якія, паглядзіць. Так, полезли прям. Колькі пратэіна. Вока. А што, я пропусціў нешта з вокам, да? Яно знікла?
Придется переглядывать. Что я створим? Это шрамы? Что это ожоги? Щось проявляє. Бля. Это весь трейлер? Амаль. Софія Удухант. Ось Metahhuman — Unreal гэта тэхналогія сканавання людзей, Трилатер — это, по-моему, тэхналогія сканавання прастораў, ну і лакацый. Вось. І так, кажись, адзінок, тут будзе, кажись, карацей, хутчэй усяго, гэта будзе эпізадычная гульня, і Нок — гэта першы эпізод, якой іменно рэжысіруе Кадзіма. А вок я заплюшчыўся, я паглядзеў уже. Так, будзе наступны эпізод, мы не ведаем, як ён называецца, яго, магчыма, будзе рэжысіраваць, ну, немагчыма, а ўжо сказалі, што будзе рэжысіраваць Джордан Піл, якой рэжысёр кіно, Ас, мы і там іншыя хорары. Вось. І яшчэ хтосьці, мы пакуль не ведаем, хто. Магчыма, Майк Флэнаган, гэта рэжысёр там серыялаў, напрыклад, Haunting of the Hill House, Прывіды дома на холме, Haunting of the Blind Manor, вось гэта ўсё. Магчыма, ён будзе трэці эпізод рэжысіраваць, вось. І як-то так. Чакаем. Я думаю, што выйдзе ў 27-м. Вось. Добра, добра. Ну што, на гэтым тады можна і скончваць? Дзяўчынка прыходзіць зроблена, але неяк асабліва жахліва. Але каб неяк асабліва жахліва, у гэта трэба гуляць. Я гэта ўсё, што магу сказаць. Пасля 5... Я таксама 5 спачатку такая, ну шо, якаясьці там дэмка. І тады ж ён жа яе выпусціў, не ведае, ну, точнее, схаваючы, што гэта Кадзіма. То бок, і там была падстаўная студыя зарэгістравана, типа, што вось інды-хорар, вось гэтае ўсё. Вось. І таксама спачатку ты такое, якосьці інды-хорар на Gamescom вось анансавалі дэмка і на PlayStation, ну, давайте спампую, пагляжу. Вось. І такой смотришь, ну, такой, так, па скриншотам, трейлерам, такой, ну, інды-хорар. Нічога страшнага. А калі гуляеш, там такое. Вельмі непрыемнае. Вось. Ну, ладно. Дзяўчынка, дарэчы, тут гэта яна у Ано галоўную ролю гуляла. Вось. І ў іншых там. Фейк Мандрейк менавіта аб гэтым пытаў, што яно так. Вось. Страшна, заўтра даглядзім. Ну всё тады, давайте. Трэба спадкі, сапраўды. Усім дабранач, дзякуй за тое, што глядзелі. Так. Каб хорары вам не снілись. Всё, давайте. Так. Заўтра у нас 7-я фіналачка. Ну, у Міхася, всё. У мяне заўтра нічога не будзе, всё. Давайте. Да пабачэння. Да пабачэння. Дабранач усім. Музыка зазвучит по-новому. Тени на стенах ведают многое. Тени на стенах не скажут нічога. Солнце погасло, нябачна дорога. На вобмацак крочым адзін да аднога. Адчай паміж люстрамі, адчай паміж вуснамі. Загадай, пакуль свечка
жадає, заповедное свое жадание. На аскепке разбиться, по кавалках собраться, на аскепке разбиться, на конечной станции ризикованные роли. Тайна до раницы, рано ці поздно, гэта мусіць здарыцца. Отчай паміж люстрамі, отчай паміж вуснамі. Загадай, пакуль свечка тае, заповедное свое жаданне, заповедное паміж люстрамі. Я казаў Заратустра, заповедное паміж люстрамі. Я казаў Заратустра. Отчай паміж вуснамі, отчай паміж люстрамі. Загадай, пакуль свечка тае, заповедное свое жаданне. Пагаси святло, близко подойти. Больш не трэба слов. Мотылёк в груди. Я казаў Заратустра, паміж вуснамі, паміж люстрамі. Отчай, отчай, отчай.